Tina Porok Hati-hati pengetuk salam sampai tangan langsung menyala. Karjo kuro magis na lampung tayo din. Akarjo guys. Kapan datang kalay bunyi pate salon. Cok ka rokon reng mari melihat kirokon kora. Tanggal pada. Puro kan lang sa pres puro. Audio dia boleh. Dan bismillahirrahmanirrahim. Re corongan laku. Audi Ron, Audi salon Ron. Apa paroli Pak Ate? Mari kita datang ke guys yang berada Nisa. Orang pasti tanya, no, tidak minta. Dengan lip kena pendek sampai nanti. Ini metongnya apa loh? Agak-agak Belum tahu saya dulu. Hah? Kayak sebab kita ngebantu lagi. Coba dah senang kau ya? Ya, betul. Kau ni orang pernah kandung. Mending sugi apa saudara sekali ya Allah. Kalau boleh kerupuk. Oh, sudah kerupuk. Aku dah kerupuk kan lu dah kiblat tetip. Kita ikut jatanan. Tetapi ada nak. Mie tutup. Kesak. Duk dibut ibu. Orang berapa reng? Kata lu tak kuat lampun. Beni tengah cara guys cara nembuk. Cengkok kita abini. Ki ngembuti bilang ngopolong ato. Mendadak dia. Tulis alon Odin. Apa orang na pi ngampung setrum api. Rokon salon meliaki rokon salon. Rokon tukang salon meliaki ni serbu. Rokon tukang salon. Ukuran nasem. Keluar nasem ben sampai kapit keluar kerupuk dalam keluar. Tina Porok salam sampai tangan tapi saling apesuan setong dere kaca ojaan katre tanah apes tuan moja di berkata buta berancam main Facebook tak dibagi muka rogu bertanya cilik engkau langsung menyala Fitnah tak nak drena. Engkau fokus lesarian dana. Muli hina caci atram pesan. Bagiku tak ceren. Moja edik berbekata. Buka peran cabut main Facebook. Tak pergi muka rogu bertanya cilik. Engkau langsung menyala.
Bisnis ko kaya libro guys. Kaya libro ko guys. Sawer ka na. Sawer ngabi. Sawer sa kanila. Sawer guys. Acho itu kilo na punya. Are perlu nembukin kok sari hal. Perlu nembuk kok biar rapi. Padahal berita ka perluan. Nembuk api mendadak. Pasti nak abu. Kasi ko cuman kayak kemara bayaki kok undang. Wis mari tulis tentang ko sawer kan pemajar sana. Kamu sering. Wis ko alip kana. Ya perlu nembuk deh guys. Pasti lah lampu. Alip ko ilang perlu nembuk di bilah bini. Mo perlu nembuk ngompang sing ngompang buat senang mangkok coba beli aki guys. Ya, satu senang mangkok mau beli aki nimbu. Ibu sih kok alip.